Toi whaatala whātu le nei fiafi le tātou au talavou. Lui tau foi o ia maula o loto le nei fiafi mai a taufi mai pēra o loto le mamalu o le ali. E le ngata o tātou tono le nei whale mai se foi o mai mo mai so stafo le lololangi. E mwhai o na taufi mai pēra o lo ao le mena iei le live. Tātou na mai mo mai so se vaenga o New Zealand ma Australia. A wala whai mai kawho ko e swipe. Pe ko e slide ese. Whai whenga whiki mai isi meo le lololangi ma meo le kingo me me whaafia. La ngoi stangata i whalongolongo le upo le atua mangkola ngaluenga ngal ki Apollo e sawe sei. E snatcher ki Apollo oe mai le upu. E whalara ka koe whalongolongo mai mo mai lungo le live. O sa i pero loko e ka ofi mai. Nanga whai whenga koe maualau mea le kingo. Whai whenga koe makamaka i ka alonga ngai se kaimi. O le fionga pa ia le atua e ser ka ua. E vai whale lau langi gaming e. O leu fa amata na ngai mai le tu e fa tino na polo kalame amene e le la se me ka nga nga lo ko kemi le upo le tua e lo le me le kamana le wa fa o ngele ke lo kemi ma pa se inga manatu filinga ma fo fonga le ia e fa ia si dangerous like kiki ya le la fa longo fa me se fa ka ko mai mo mai ku fa kasi lo ku spa ia male mele vai ku fa kasi lo me lu lunga lau pe nga stari pe ke fa causa ku spa ia ka ke fa kasi ke fongi mal ku spa ia ngai lo le ngale se sengo le maloso se fa inga le fa ngai aloi ka ke le alofia me fa ngale la kalango fa ptol pe fa ngai ngale lu ya te le mai mo mai ka ofi mai pe maloka mai lau ke fongi bola u TV nga ke maka mai fafo anga ma fayang ko save wese ongole se me ko kolosifo ma fala vela ve ai a wo le kaimi o me fa wa ki langi me lo maka nga mata tu ai fafo fo i me lo kupul malo le tua le nu o le tua o Israelu le ngungo filfilia ongol fe nga mana tua tatou ma lo olive fa pipi o ngu wese e le ka ko fe ngai male ku o ka ko manguia o ngo Yesu man ko le wailing wola yo Jerusalem le kemingele ke va ile wa makango so fa ye Palestina e fa sanga le menga Jerusalem o le fe ka ngi sia Israel o mar kemingele lu fa ku la le aso la la ko bela fe ka ngi si mai e ai e fe ka ngi sia mai la ko be sia la ve Israel. They are crying for the Messiah to come. They are crying to God to save them, to redeem them. Menga la fekang Israelu, meka le wailing wall e fasang-sanga Jerusalem. Afia mai la ko Mesia. E alo so le teira. Ngale kasi al kolu pasenge Israelu e faolainga. Alo ko kelo la ko choose e kan ko uma mele le ko le ka pua ye le ko pre amole to isa akom le to Jacob o le ese senga ongo Yesu Kristo e o mer kemingei e kan ko la ko Yesu el perfecto tanga tale ala fa kan la ko Mesia sa we mangu malo wangalo ya ilato e ese lato ma fa ese manatu le to la tala tus pa ia wala le to le wala tangata o la fa kan uma Israel la ko Mesia sa we mangu malo esa o male pelu e fa ko ilalo filio Israelu esa o ki ele solo fangua esa o fa ngau fa mai piko sini ngau le ko e makango fia Israelu ai kuli mai le tu tangata ele fa ngau se fa mai fa ngau fa popi ele esa o male pelu esa o male filemu ele ki solo fangua ki ele asingi misia ko me ngale fa ko si Roma se fulu mai pe sumar kas mai ele kula fo ia le ko ngu e ulava ngala ko Mesia ale Mesia Israel la ko Mesia o Yesu Kristo nga mafu yo nga mawala ba no esele yo ma amen o tanga tangu ese wa mawala fa la tanga o ngo Yesu Kristo talo mal tanga tangu ese wa fa la inga ngo ko Yesu Kristo ave se pati mo Yesu le fiafi wa ta li fa la tanga o tanga tangu ese wa e manguia e wa ngalo ngo proclame le kuwa e ko e fo ya le kuwa lo ngu ongo le fe inga. It is all by the covenant.
E koe lave ia malesi me koe fa kilo i lava e le akua Israelu. Le lako mesia nga lako kuia i fao. Ma whakakau le la au. One day e koe whakamaka i le akua. Ia whenga ka ua ngai keimi. O ngole prokalame le atua wanga i mai. Kako kalo mo le file mu o Israel. Na kalo ngole salau lua. Let's pray for the peace of Jerusalem. Ia whenga i tangata Samoa uma whaamale. Au ngai Samoa against ya Israelu. E ofo le atunu le nei mauna taitai. Ia e kalesia uma. Au ngai vote against Samoa ya Israelu. O ko mana tua le tala le tua le whaia Abrahamo. O ke whamanuia i le na te whamanuia ia ke oe. O ke whekur tangata na ke whamala ia oe. Pea ngai ka kokiri siango le whanau le tua. We always pray for Israel. Nang kau ke manguia ai. E manguia ia Amerika. Ai ka ua lo whalongolongo ke mingi lengo me wat supu. Ai mai se le upu le tua whalongo le malta to auso mai mai. Wo le kai me kau ngai fia le upu le atua. Ai ai se me a wala ke su e ai le me kau le truth ma le error. E kai lo le me kau le me sao ma le me se. O ngor kai mingi wa kurioso ma mai me kai me kas. Wai le lo po le sao po se. Wai le lo po fele me le lei a fele me le anga. Ko palu fa kasi se me o isi foi me nga sa lungo penga tafai langi lo falongolongo. Peia mo ile upu le akua ala unga peia moi ai sue kulonga kong ele ka kong le manga le nganga paia ele ka kong le manga le koko Yesu Kristo ele ka kong le sikianga ele ka kong le faula tanga ai mai se la to e la unga ina pito tasio tala le lei falongo le mai fo ka ko uso e menga le nga ka lo falongolongo ka lo le upu le atua la nga ye ko nga o nga ye sau. E sau pai famai ngale praise sale me manga umia ngale lofo le tua lofo le tua fabangalo wala balo ngalo fatu no e faola ngai oe ai le lau nga seoli ele lau nga fa masingo ngale akua ele lau nga le afia fa vau ele lau nga le ngasala ai estanga tai lau nga se me fa penga e lau nga piko kasi le upo le tua fa pe atu au te fa longolongo yai menga ka walo fa longolongo me le upo le tua. Eu foi ao ngale akua so se foi feau so se foi evangelia so se tanga tau ole upo le akua wo le kai me kau nga wa mala ngale me sao amele preach the truth of the word of God awal vai akulo e filongia me ape vai ngai ki kilo tu pero tanga te mau lunga me tanga tau loa me ilo la ngale upo le akua e ai fam singo inga uma tatou afal mole la uma me amu la kala wal kuspa male ke nasal falinga la uma agora pequia me ngau isi mea ku isi mea. Me fela nga tawar tato mai fa mo ka ko kalfo. Palong fele le pelu fa fa pasuma luan ka ki ole upule ale atua. Palong fele pelu fa fa sulu fa tome sunga atua. Awa lo ola le fiong ale atua. Olo matua nga lue. Fo yolo sili fo ilo na mai pelu uma e fa tau mai tu. Olo vai fo e o lava i le vai ina o le loto ma le anganga. O ngau ngā tino fo'i ma ano iwi. O loo wha amasino fo'i ma natu ma filifilinga o le loto. Paya si sila may wha mo ka kous. Kena be attention. E o wha ka koe mai mga mailungo penga sa whailang. Wo le kei me kaunga makua e wha sanga i le upulea. Pawala la wala church e me kau le truth from error. If you do not read the word of God, if you do not study the word of God, ele avapeo sikala ba wele fai kawale upole tua, ele ngofole upole ko yawe, e kelo malama le chufole upole tua, e kelo falo longo fole me mongi winga le upole tua. E fai ngo fianga ese kia mo deception spirit nga mai peya moi. Anga fanga le upole tua. The word of God is living. E ola. Ele makele upole kwa. E make uma upo tangata. E make mangako kangaka me umake maka le Facebook o mangako kangaka o opinions tangata o tala tangata the views of people and men ele ngi true for yai pau ala le memongi ole upole atua e ola dai the word of God is living. Secondly, the word of God is very powerful. Ele manga le upole atua menga le ngamalu ngafamalu ele le manga le upole kwa loko menga lenga sa sai se kulo pe e tia apele upole kwa loko me fa mo lalo ai
Eli lunga le upo le kuala wolanga. E vai le lei masi pela mai le upo le kuala wolanga. And sharper than any two-edged sword. Mai. Ama ai le fai sa salai me le anga le wolanga ngai. Le so fai lunga muy muy. Le so fai lunga makai ku. Ruai lunga fai kala. O so fai lunga fai mo lunga. Ai la pakaki le upo le kuala. Ema ai. Ama ai la. E ke wai oi. It's for pruning purpose. Le upo le kua e ke wele langa tangata. Pe afa penga e ke lo fa mawalalo. Le ke me ki fa longo a kalongo malaunga. Onga fa mawalalo na loko. Onga fa ko a work le upo le tua fa longo mai. The word of God will never work in your life. Afa be fa mawalunga ya oi. It will never work. That's why the Bible says talia maloto fa mawalalo le upo le tua. E mafayonga fa ola ngai oi. And you are very possessed with pride. Wamakwa pule awa loko fa mawalunga ya oi. Malole fi fa longo. Ele work la upole atua ya oi. Bye. The divisions of the soul and the spirit. Mayo joints and marrows. Nganga kingo ango ba. It is mayo wa fa ba. It is send le upole akwa faults. O ma fa ngai fai ila lo la au malunga le pasi ma kongole o le fale ma kongole pok amen o ma fa ngai fai le balua po ma le va veao malunga le fale aonga au ka forse panjeke ma au ka foke ke po amen o ma fa ngai fai ka fa ka fa e o ma fa nga si o e o ma fa nga ki sa ma o nge fiafi le fo ya la kwa le upo le kwa e sa me la fa mai le stagata fa mai ngal sio ama ya pielele o le foi alu aka ko beya e se fale benga alu ile check sale stangata ka fa yo ka fa fe nga yo nga yo lima se me fe nga e fa mole e discourage aka ko uma to le fale nga awang lo kela ke fongi live le waku makamaka mengal ba nga le fafo a o ele ke makamaka me le fiafi ngal Paul me take notes mas suela ku spaia pupual bela tala no atuai palongo le mai ongising prophetanga ku samale upole ku this is some of the prophecies now being fulfilled before our very own eyes ye me ko le upole atua le wa kalangol ku spaia mai wa kaungu ke mingai iluba kong wa fofonga ilau generation ilau awa kupulanga ile kaimi ngai ke olai ongisi ngai mele kalangol ku spaia wa happen le kaimi ngai le la fa makalaku pa longo le mai fa makalai ngole upole tua TANIELU suma le lua fa yo fa la mo fa yo fa se fulu mo fa yo suma tolu a o e TANIELU e pupuni o ia upu ma fa mau fa ilonga ina le tusi se i o yo na pole unga e fe tau fe tuli e tangata e tō tele. Ia. E tupu telefoi le malama. Wow. E tō tele wha mamaina, ma wha sina ina, ma tofo ina. Ai angasala o e angasala. E le langona fo iso la tau e tō tasi o e angasala. A o e popoto, e langona lava i la tau. A o e aluatu se i ho i le unga. A o e te malolo, e te tū mai fo i lau tofi pe a ho i le unga waso. But you, Daniel, shut up the words. Kapungi le kusi. Ufi le lei masio le kusi. Se ia o ile aso le unga. The end times. The end times. And I do believe according to the word of God, ongisinga yo mewa kupu, kilo life. The Bible says, many shall run to and fro. Fa Samoan fa kala kuspaya e tau fetulia I tangata to tele. Na falongo mai, tene veo chance fa mole. O lo ka ko yai sela lo langi falongo mai, kasi ngai me wa taunu kai mi ngai wa amaka ka pisi solo tangata. Ua pisi le lo langi. Mamoyo, saui, elio, foi mai, alu fa pea, saua, masau fa pea, mamoy fa pea. Wa le lo le me ke kuai.
Wa kira langi male pisi lai ai. Wa sawa. The Bible says, right now, nowadays, the end times, the people are running to and fro wale malolo. Right before your own eyes, kikilo sawa yo luma mala wakamaka sawa mea. Barkavilingo mea. Ole kala ko spaia wa tau fetulia itangata totele ele o mapule kelo kangaka. Alarme le ka fekuria ifa longo le mai. Why people are running? Why people are running very fast? According to the Bible, olo tau feturia yelo malolo. Memo mua olo ka fekuria suel kama ainga. Felingo le euro, felingo le oa merkupere la langi. Pisi solo itangata. They are running. They are restless. Ele malolo, longalua. They are running to pursue their goals and their dreams and their purpose in life. O goals are tangata, o purpose are tangata lavaya, monga yalava. It's not for God. It's not for Jesus. Therefore, le fa ho mo le berga goals fa ngo le me fa ngawaonga. Ba ya goals my dreams. Ila waonga ngai fa inga kinga ngawe ke inga ya mo sa ngaruenga mo so fa ilonga mo sing mistake can wait, that's okay. I awa na ingalo le tua. Awa. Pole ale pesuingo lo dream, por la goal e ke mga veo solo ia o se fa yaonga. O sangata fa ngaruenga le lei fa kupe por le kai fe ma fe lava. Awa lava na ingalo le tua. Kai fa fonga male ko le mo ele mai mo mai le fia filngai. Po ame ka fikuria ia le akua. Le atua, ma la tua ia mi elua fa belkala ko spaia, elua mele anga fa Israelu, wala totu ua o le vaiola. That is God's declare that. Fa mai, mele akua, wala ko kula fa ia makua o le vaiola. Longa lua, wala ko ko elisi va yeli va yo yeli le fa yo ka fingi vai. See? They forsake God and replace God with something else. And that's a problem for a lot of young people. For the Kalabo, le mai inga fia sa ile kua sa fia fa kaule pole kua sa nga ngau ile. But right now feel yai. Wala ko ngo fo mai. Wala ko ngo fo yang ngo fo kabika. Kele al fo ikua. Amen. Kele al fa ka sol muri la wa yai. Amen. Pa ka fa nga tanga to fai. O mai la fai kau ngai ke fast forward po fai kau solo muri la fai kau ngawai. Waru fa ka fales ki siang amen. Lord tolu, why people are running to and fro to satisfy their fleshly desires. Pisi solo kangaka. Se fa tau nu ola to manaonga le kingo. Al suenga le pia, le ngale mo so le saka le fiafi. Ngal fe pia le mela fa yeles amele. O nganga la ufia la wingu. Fa pia ka ave pikole. Fa pia ma valu, o fa pia ngal fa. Ala fe pia so le sit ke bi game. Mamoi. Asi ba solo ila lo oma. Busy, running. The Bible says they are running. Lord of people are running to and fro. They are looking for answers for their daily problems. Kau sai di sole sama fo. O aku ile mea ele kai kai fo ile so ile fo ile ku. Sai di fo mo ai mo fo ka lai ku ya ba ku fal mai. La ku le tangata. O mo professional counseling. Mo tangata tamai tam fo ia la ku fa fika uri. Ele ma fai. There are a lot of fears and worries and anxieties, pressure in life. Kalau siapa orang lama sangat cai, pos sangat tamai memai, makwa pressure oleh kami ngai. Pressure mereka finance, pressure mereka relationship, pressure mereka onga, pressure ngaluenga. La kuri folama oi, amen. Pressure leo ngaluenga.
Tua sala ko kosor ka vale. Amen. Fakafale sikamikiao ngale sikamikiao. Olala menga ke pressure ya. Fai Johnny, lala menga ke pressure. Fai Johnny, fai ngoya Johnny, fai Johnny. Be cool Johnny. Be cool. Fai melengang wala kamale Johnny, be akula cha. Yang ngala fa akula singa kamal. Yang ngala episil lang. Akele pressure. Suicidal thoughts, abortion. Kasi nga issue lang nila malakay. Inga nga fay mo much pro-life. Ya sa wala human rights mangimia may pule lava oil, low lava chino, pule fo oil, low lava locho. Fai le fasio nga ka le fai ngai. Kelo unborn babies killed in the wombs of their mothers. Awana ngalo ya oe kai ko kasi umali mun fo fam sing oreli. Why people are running to do wicked, evil every day? Why? Violence. Kele kupulanga if you feel below the violence. Fusu, misa, feo ima malau, sa pelu makoi. Dia fai ko kele yala lamai, asa fai mepeo sa angelu, al makoi kaino ala wamio. Kafai, ayu kaino ayu apel. Fai ayu kaino ayu epo. Kalau mal tanga cha oyo le uso apelu, oyo le uso apel. Kalau mal tanga cha oyo le kario koriaka. Sawi lalo. Violence, murder, leufia cancer, vai. Yang ale pisi eles kokele. Ya sau ngele o kinga ulu ya wa. Fa feku mai o ka fole ulu. Ya wa po mai fa ka mai poni bi. Fa ka fa esau poni. Fa yai lo fia kama ia. Fa ye ke fia kama le sau ngaruenga. Kifia kama. Ya vale melo fai ngai. Fa fekui. Ya fa ngifo okir pikole. Ya fa pua ai vao mai lunga le sipi. Ko fai le sikenga ya ka folis kama. Oanga e ai ngai ke fuya. Oanga e ai ngai ke fuya. Ya saule sikanga ola. Kuinga kau kalinga sau ba ia kau ila loi. Kasi lua koru fa lima pikolea. Lima fa kau kalinga le pikolea. Almea le pisieles. Ko fa kafa yo kafa. Si ko ngau kalinga. Fa le ai, vale para palau kalinga ki fe. Olivia, fai kau kalinga ia ma kwa keleo le la fara ia ka fol. The Bible says they are running. Busy body. Why? A busy the last of the flesh. Me fala nga fala lo me fala ka uso le fai fala mai foi ga uso ato mal ka corrida si. Okay, le kai kayo ngofo endorse pe encourage le melo sa work ba marka karinga. Marko inga isu. Ya ole se kui mai. Ole se kui le maka. Ala fa ko mai. Se weche va ile chino. Fa ga gafa la wasa. Awe ke fa yale alo fanga lo le ma fau. Afenga sa ke kuwa kui bai la unga. Awe che bai le chino ya bai le locho. Chui. Awe che pole o chino le alu para. Awe le nganga ya chui le ola fa.
Mai mau pe nga lavan kai mi o ki fika ngol me nga le lavan kai. Anyways, kai mi nang ke wase ka kung kau. Au ki fia pa i mo me nga la nga lain falta 8. Por kuingol melo le isu life America la kuspai fa pengal tuingol pua. Ya. Ya. Por kuingol o isu pa pengal mel kuingol mo le isu pua. Awang ko suwa. Wala nga ruga ka Samoan ka masamo, lang ka masang yai. Wala nga kuya makule maya fa pole wamea. Wala waya kuya ni melo le isu pua. Ya awang ko suwa le pua. Ya awang Aya fifile mure le pua. Ya fa kafai o kafai ele ia la pua la pua. Pua le mai fa mo le pua le tua. Pa mai o lo tau feturi ai tanga cha tele. Awang kele me Maria fa mo le vai le menga. Pisi. Before your very own eyes le fufi ole mele ka kalangoi. Me ka fikuri ai ka ko kele. Ale pisi mele kalangoi kwai. Na le fulfilling all the lust of the flesh. Nenga fa pe ko le fiafingi, tala ba uma le fiafingi. Ma ko isa o le fale le wa isa uyai. Amen. Ka fa ka fa lo neipa you are in the right place at the right time. Bangaya, famai chung in the right place. Longalua, secondly. Toa, kau fai kau man fai pe fa longo le mai. Me mo mua lo watu pur temine fa mai. Oro tau fatulu yai tanga tau tele. Secondly, fai kau man fai le toa. Oi, homole tong. Verse 4. A oe TANIELU Ia. e pupuni o ia upu. Ma fau mau fai longa ina le tusi. Se e o ona po le unga. E tau feturi ai tangata e toa tele. Tasi. E tupu telefo i le malama. Knowledge increases. Now, can I be a chance for more? The Bible says, episi tangata, lalo langi wa pisi. Now, longalua, knowledge increase. Le sawa le ruanga le malama tangata, technology, o le malama besa ukaya sayingkisi le wayai. O le faunga o fale o mesese ke makamaka ile kaimi male kaimi lungal social media. It's all about the knowledge of man. Langa fa malakala ko spaya. Right now in the end times knowledge will be increased. Now what is knowledge? Knowledge are facts, informations and skills acquired through experience or education. Ole malama le polo loa polo kamai le nga maua male fale aonga. Ole loa ala mai isi au suenga po sei loa tu fa solo mai sei tangata po le fai aonga po le sai enkisi. Le nga lutiskava isi mea le upasi mai ke oe. Le lawa ke kilo ke bingei. O mea wa kupu. Knowledge increases in areas like this. Number one, mo suenga fa sai enkisi. Scientific knowledge. Ele wa makanga o isa yung kise su pe makahisi kanga kan fengo lai mas. Ai. Malam bertangata. Ele fo wa mai Samoa. Wa avele uru ka fai pe fai mo fala makka. Le kamai wo mai. Knowledge increases in the area of technology, social media. Pe aquilo que mingai mau apps esse. O ficha so telefoni. Ola so lengi mengong saveu bang saeu. Eleng slide bang swipe. Bang password video. O so la obisawa. Allo. Wow. Allo. Wow. Technology. Yala wa kan mingai fa ya ko fonga fa ngal sumbai technology knowledge increase
Kasi ala screen or TV pe ko se fulu lu se fulu ko se fulu ka kala ko mai la ko ulu nga. Atala fa tun ta chawai nga. Atala fa tu foi nei Melbourne. Atala fa tu nei Sydney Australia. Atala fa tu Samoa. Ala wa kilo kulia ka le sangata knowledge increase. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, online games, TikTok. Ya may sikoy nga apps sa ngay mo foring nga fa mga yo foring nga. Kirikil app ya wa ko channel foring nga. Kirikil app o pa sa palang. Kirikil app mo me uli pe sa Amerika. Kirikil app Samoa uli ah. Koy fa no mo fonga sa ay pulong ifo. Pingel app le song ifo puan me mo ya pulong ifo amen. Knowledge increase. Ele que share kus paia. Pa mo mole, ole upulea. Pa mai tanga chai, ole upulea. E o ole kusimua le kuai le lang ya ko, but it's still a fresh. Lang ole le ola, ala ka fa kawang la. It is living. E ola. Ngalaw ngai kanga ka selau ko sang karwai, e powerful. La ngai tanga tali masul ko sang karwai, still powerful. E la ngai tanga tangai powerful. E la ngai tanga tao, e li liwa tanga tar far tanga. La ngai ola le upole kuwa. E kusia tanga tawa selau ko sanga lima selau ko sanga ko feoki ko mau ko ivi mela ko wala ko mantua tanga kusi. Feoki ko mai ngo kanga ka wala ko ka wa ile oia. John tabota. Oi John Lau. Kasi ala ngolay lo kanga kayo mer kemi nga Yesu Kristo. Amen. Can you shout Jesus? Ave se pati mo Jesus in life. Powerful. That's the name. That's the name. Pe fai mai ang ngafi ngai ka pe mense fa fiel swafalea. E ke fa longo le manga pe ka wor swafo Yesu. Langa ke muwa sa kang imolong malo. There is power in the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. It never get old. Ide fa pelo wa kale fi fa longo swa fa le ai. Ya lu wa ile ko fi fa longo se lo se tanga tama se singo. Technology increases the knowledge of kangaka. Fashion designers, education in the area of education, transportation. The knowledge of kangaka wa increase ke minge ba mo ka vale sa wa maka sa mo ka vale electric cars. Ilengi engines. Pale ma, fanga ma. Yang wala yele langonga. Ke ala so oe. Pa wala me ke fa longo mai pau. Oh. Eh dai mas bang bum 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 bum. Boleh ai. Boleh nga ko ngaping sing ko fire ke mingi. Mangalawa nga malalang ila way. Knowledge increases. Vai ngai fa ke mingi fa longo mereka ko us ai ese knowledge e silio ngai ngawe ke maua ole poko ole akua amen la ngol poto le lo langi ole a ole vale le lumo ole akua ai fa pe fa ke le inga lo poko mo ka mai le lo langi ngai fa fo ile vi inga ai fa fo ile atua me vele ke ngo kala ngo ko uso ai really encourage ka ko uso me supporta tu au kalabo ko ngai fa le aonga. Umaria 12, umaria 13, avec ici conscious. On les fait que les gens qui ont eu affaire ile tua, la fafo. La fiki ici, la yusi la ici, la yuskali ici, o ici nga ko foi mai le ka nga lur ke mige. Pai mo ka kier fa mo yang ale ko. Al me fenga le fia lo ko mal vi nga foi ile ali. E ka mai le la lo langi. Ai siri ai nga fia ile ali. E wa foi la me o mai ka ke enjoy nga blessing sale tua. Ele ai ma se me o me nga pasial ko nga mau. See, o fa mo yang umale ko, enjoy the blessings of God. Ai awanga ingo for blessings lo loko. O ye ka ngo foi lo loko o Yesu Kristo. Ale foi la se be yawe, pe sa nga luenga, pe sa nga luenga, po ska ka sia ai nga ka sia yo makua.
O le almenga ke mau ke minga ke ngalu ai pe fai sa se panke ke pe fakanya ke pua pa nya wa paingu. Vi ai le ko amele. Al be biko siringa ka wa e ba wa fa ka ngole poko nga si dia ku le poko la lang. Wa e mau ke biso le wolang. Pa i pas fulu. Na fa uma. E to tele fa mamaina. Ia. Fa sina. Ma tofoina. Ai anga sala o e anga sala. Ele langona fo iso la tau e to tasi o e anga sala. A o e popoto e langona lava ila. Ke lo be manga yale mele le vai kaulo ka ko ya. Le sisen le wa ya. Le fa merkala ko spa ya. Not only wa ko fikuri solo tangata. Longa lua wa ko bukele le malama. A saule mele ko fa merkala ko spa ya. E to tele tangata purified. Fa mamainga. Made white. Fa singa inga. Refined. Kofo inga. Vai. Ele o tanga tauma la gawa le solo le la ko fikuri amele. Ele o tanga tauma la ki fa pe ngasi ki le malama le langi mga kainga. Le ai ko kele tanga tsa mai fa ka ngar ke mi ngai ma fi la ko wola ile fi le nga pa ia fi le fa ka nga fi le upo le tua fi vivi ile ko pe nge fi amele. Talo mal tanga ta ke lo e fa ma inga o e ka wa me ko winga o e wata ua o taliba la fino le tua talo tangata wa tu cielo na ingole tu cielo la fa va tamai mamoi avelo se pati mo Yesu le fia. Thank you Jesus. Mai ko kele ku mau e pela sa o tonga ngawa ya keminge awo ko ka fia la mol polonga. In the midst of these changes, many Christians are purified, made white, and refined. O pisi selo langi e ia ke siang ko kele le ai e la kele le lifa o mele anga e la langi ke mingi mar ka fukuri le fai e ko ale longa loko lu mo malu le tua fa ungal fai pos fulunga fa mai pe fe ka kasi ba fa mole tong to tele fa maina fa sina ina ma tofoina ayanga sala o ya ele langona fo iso la tau e to tasi o anga sala e oi se fa mamainga oi se tofoina oi se fa singa inga fa malta la tuspaia a oi se afia ile anga sala e anga sala va bala le melo kupu in the last days ke minuga ko yai e o ai se fa tanga ai o se au kafa na fa longo manal makau kio le mea la kapungia le kuar kuspaia. Listen, can I be a chance? La kapungia le kuar la pepo le Revelation kusia fa linga la fa umal pelo kalambe le tua ai fa mai mal fe kalainga le li fa ola fa longo fa ka winga fa linga lu fa busuka si sulua fa la fa linga sulua fa lu fa busuka si sulua olea me ole tonu ia me ole tonu pe o ia wow ole elea ia elea pe o ia olea me tonu ia me tonu pe o ia ole pa ia pe o ia bal kala Yesu fe kala ku sao ia ka koe ma ole fia fingai ke mi wala kala le fio mai leli a fa pe nga wa filfili a ke ola le amilanga alwa pe fa penga awana ngalo ya oi ka ke fe ki uma ka ke kulu mo no fo fa msingo ke biso ole ami tonu ma kwa fa sanga fa le wa mi kongu pa ia ma kwa fa sanga fa le ola fa pa ia la fa merkala ele fa fikol fa upunga e amoleto fa auto foi sukoru o te vave al wat ia o ia cha o foi le tau o te tau i tai tasi atuai ia tusa malana mi ma fonga maila or kanga ngai ola mi oleanga fa wa pelo wa mi oleanga le paia fa wa pelo wa le pai fa merkala le akua fa mai Yesu o te vave al watu ele ngese wa ya ke au fa le kau e kwa ile meanga ki faia ole a mi ole lei fai pela mi ole lei ole paia pe aisha e ka wia fa le wola fa paia inga ole challenge la ngale fia finger ka usu e ta walunga to ile upo le tua fa la le verse 13 fa ma ko le upo le tua fa la fa le verse 13 o ole alefa male o meka ole amatanga male ngataanga ole mua male mulimuli ele ise se iluma po ku ole ku vai que le suia foi le ku even the judgment ole ku ele venga suia fa o mal TANIELU fa mole suma lu fa suma todo a oe ia e aluatu se ia o ile uma wow awa e te malolo e te tu mai fo i lo tofi pe a o ile unga aso
Aoe. Oi, oi. Lela lamai. Aoe. You and I. May go your way. Press on. Keep going. Alupe luma. Famalos. Kumau pea. Bye. Bye. Aoe. You go your way till the end. Alupe se fauma. Famerkala kuspaia. Nga ole tu mau o tangata na e faola. Bye. Umanga karier faola kanga kumau lo. And I really encourage you tonight. Masaka ko kalmo mai. Famalos. Kala nga usolo ya moe ngile ke kai ngalo ya ule makimang ko masunga ya to kala le ala sunga ya moe famalosia ole mea le famalosia vai la le lola ma ya moe la upunga kemi sunga ya siba ole famalosia mai you go your way till the end for you shall rest mai e ya ya le malo longa la fa kalima le ola fa va moe famalosia ka ko kalvo famalos. You will arise to your inheritance at the end of days. 5. Ola ile mela fa kalibai. Kelele kawi. E ola fa va. Ile ko isio ki pos fa ngoa. Le ko isio lo maka malingi. 5. Inheritance. Ile kawi le fa kalibai le ku moe. Karkalo lima pe, karkalo lima tanga te ki fia mo sa ole ola fa va. Ke manga o ye e o ola fa va le mela fa mele ku le ko yokises. Le ko se fa ngo po so le makamani kalkalo pe wa le fa fonga mai le ku le fia fingi ave se pati mo ia le fia. Thank you Jesus. Kako kalmo, I really encourage you. Ong sai. Fa malos. Ong isia la mai. Bo marka ilua se furu ka usanga kalung ko ngol fa kang. O isia la mai se furu ta usanga. O isia la mai o male o ka usanga kalung ai fa lainga. Ong isi fa ko alua masinga. Ato matul fetala nga Yesu e mo ave muri. Be nga ring fa mole. Elo le umi. Elo levanga ia a o lotu mausa ia o le afio mai. E fio mai Yesu si ile kalesia. Longa lua e kele lor ke meloki. I vave maleoki e koi malsikianga. Ale mekawa a koi maleoki ngangei. O le leo le ki fifa longo wala au. Au no le lei male fa maoni. Ulu fale mai le fia o lo wari. And that's a voice you really want to hear. And you're going to live this life. Ele umili ngayo langa man se fonga ele ku mafalo mai foka ko uso mai mai ele fa vau se sioka ko le langi ngai. We are not here forever. Ka ko wola pe se puai mo maria ari ali markaiao alu se la fiafi. Ka wola ku mau se yo langa kanga. Ole langi le memongi. O se oli fo le memongi. Tatu tu lai. Thank you Jesus. Ave matata foi pese fa mole. Thank you Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Tulai mo inyo fongal mena te yai. O tele ilopo fer mena ilau tau fitulinga te mine malau savalinga malali. Pa fonga mai forta tau talo mai mai mai. Mai fa longa le upole atu mai. E tau fitulia i tangata to tele. The question is, are you in this category? O ile ke ka okor ke mingai. Ngai ke pisi. Ngai ke mo solo i mena la langi. Ngai ke mo solo fa fia tu na wal kingo. Ma me fa fia o la langi. Dal me ngai ke pisi ai. Ma mereka la kuspaia o naso na tu poi mena. People are running to and fro. Secondly, knowledge increase. Dal me na te poto el temine. O e poto a o mo o e poto i mena la langi ai misi le poto le atua. If you have the knowledge of this word and without the wisdom of God, ele tu maulo wola ileli. Ayese mena una wilo loto te mine we fa longo the word of God. It will give you wisdom. It will give you knowledge. Discerning of spirits. How are you today as a young person? Ila usabalinga itono le aonga. Ila usabalinga le mena chenga lue ai. Ila usabalinga itono le kalesia. Na le tu e malamalama ila loto me solo wolanga. Wa mai le fiaf. Ai ale upole tu na fa longo i mai.
Yang sala o yang sala. Ya mi ole tonu ya mi ole tonu. Famartala Yesu. Ole pa ia ya pa ia pea. Ole ya mi o tonu ia e faia pele ya mi o tonu. Ma Yesu o te vave alu atu. Can you hear that word? Jesus declare, I am coming very quickly. E tau fi maure me ia te oine I whaoa se tasi lau pale. E te le mana o e saustanga ta whaoa lau pale. Wa lewa na I tono whaoa tanga. Na erua se man lau langi o le angasala matu na launga. Me so me whawhiawhia. Now in the life that is reserved for Jesus. Wa e sao le mele wa iailo o langa. Lui tau le whiawhia tu maure we whalongolongo whameretala le tua. Alu pea. Tu mau pea. Samali pe luma. Ono sai pea. Alo ile tau yelo fatali mai mo oi ma ule ola e whamau. E ngalo me uma ro e ui ai. Ma ti ngā ma pupua ngā ma whitianga. The sorrows, the pain, the anxieties. The problems in life. The storms of life. It will pass away, will gone. When you enter the presence of God. And you hear His words declare, welcome, good and faithful servants. Savali pe iluma. Tato sumale na pese. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. Savali pe iluma. Savali pe iluma. Savali pe. Mana wala tua. Oro sai lo loto se savali pe. Sumau pe. Alu pe mole mi. Wala talata lo loto ya fio mai. Watu tupu pe wa baba yo ruma. Right before your own eyes. It is happening. Wala fita. Amen. Awala ba te fa mai mai. Awala wala tua. Si yo liba le fia fi fa ya tu lo tua. Tama. Meso sol mai lo sabaliga. Thank you, Jesus. Oh, telema fa ya lo malosi. Thank you, Father. Sabali pe no ma. Si lo leo, si yo liba lo tua. Amen. Yes, Jesus. Meso sol mai lo sabaliga. Mato telema fa ya tama. Mato telema fa ya le olanga. Sei vanga nalo mana. Ola fa una. Ola upu mato te olai. Thank you, Daddy. Jesus, help us.
Kaya tala ngona ina mamanu ole tua le fiafi. Wherever you are right now, tato vai mai lungo penga tafai langi si fa ulima ni mena te mafuta mai fala ngolongo mai bo mai ai. Tato tolo le fale si ulima wai fa fonga le upo le tua. E tala ngona le le fiafi le mena fetala le tua ya te oe. And I know God is speaking to all of us tonight. It's about time to make changes. Make things right before God. Fa saulo wala ilumo le tua. Wai fala ngolongo le fiafi le monio le upo le tua. This is what is happening right now. People are running to and fro. Knowledge increases. People love to do wickedness before God. Le tangata le atua famai le atua ia alu pe luma le atua wa sila le fiafi le sili mo la fanau te talo fa bitoa nga paia o e mai le malosi ma to tuma wai talo la fa tumunga fa bitoa o lo mamalu o la upu o lo mana fa tumu ia ila to fa manu ia ila to lo ba to tua talo ia ila to le matau ma le fia ia to ia so mo la to wola o so fa inga uma satani le atua ilungo la fanau ile mani monimo ma le bate te o so inga ngai ba fa faunga o manatu ma le loto ile suafa Yesu o te fale ngai nai. Every attack of the enemy I destroy and nullify in the power of the name of Jesus. Set your people free. Touch them and fill them, Lord, with the power of your word. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Ele umatato maftanga. Faina mo in tasya ufonga family mo. Just close your eyes. Ai stanga taimi nei ngole la tule upole tua. Taimi mo nei le wa sa maftanga sa invite joy. Le wa sa falongo longo wa manatu le pole nei avelo wola mo Yesu. Wa ilo le upole le tua mo el pole. O lo to fituri ai tanga to tele lo pisi talabo. Ale wa sa pole o la fiafi nei mo. Afa pete mana talia le Yesu ke viso le pole. O se amatanga le leile le wolanga. O se amatanga fau mo e. Talia le fala tanga. If that is you tonight, fa pelo bana onga na o estalabo. Fena si nungolo lima o chema. Lima tamatau. Mas si te nungolo lima tamatau. Ese toi. Okay. Okay. E fai langa suma luma fa mole. O langa si no lima o chema o le koa pongai. O le koa. E mas si no lima fa mole. Suma ila langa tanga fa pikola le pongai a le upole tu e fa linga. Ave spati mo la to le anga me fa mole. Suma. Ele fai la ka fa uma kole upole tu me langa pa ia. Pula mango tanga tala ia langa fa longo le upole tu o manga o ave le pongai fa Yesu marim fa ola. E mas singa ma kamuri. Awe ke misia. Pa mole o le melo le pasi au ngai mis ki fu kuri vai. E mas si le lima. Saulo. Anybody? Awal patsi vi ele tu wala yang mai fa mol. Ya bai. To lima yo man nei po tali el fa tanga ameni. Ele te taya fe yo upo le tua. Fa te tai mal talo le na uso mas to fine le to tasi fa mole. Waya so so mai tato. Talo fa tanga tu lo to ya tali tonu mole fa tua o Yesu e te olai. Le atua lo tama. Wa ufa longo ila upure na ipo o mea wa tutupu ile taimile nei ila wa unga tupulanga wa o iloa male mautino o a utonu wa lewa efetalaya fa mangalo o a ua tanga sala wa utautino le pole nei wa o fa tua o lo toto Yesu e mangalo ya wanga sala tatala tu lo loto fama ngalo ya tiao fama ma ya tiao afio mai o Yesu ile pole ne e avea o mali ma faola ilo wolanga fa fetai la faola tanga anganga pa ia fe so ni mai ina ya wola manu malo o te fa pe atu le pole ne o a wo watali o a wala wa fine ua o faola ina vi ia o Yesu vi ia lo suafa avelo se pace vi ia ile tua le fiaf falo lo me o tua au iluma nei fa mole au ona nei le tua falo lo me o tua fa mole falo lo me au ta to bautelvo falo lo me au o te ma just raise your hands towards them le tua fa manuia ina uso nei meses tua fine le wala tu fili mo oi
Na e fola lau tu spa ia reise me sili atu le ori o oe ma angelu le langi ina ua yese anganga e liu masalamo. O le polnei, to o lima i lato ua fili mo e. Ua pāti le langi, ua ori le langi, ua le fia satani. A le polnei mātou wha peatu, ia fo i le vi inga ia te oelo mātou atua. Wha manuia ia i lato ma lato filinga wa whaia le polnei, wha tu mawina i lato i lo wao. A wala mana i whao i lato i le fili. Fo i le vi inga i lau fia pui leo nganga pa ia wha tumu ia i lato. We give you all the glory, the honor, and the praises. Ang alay man matau maftang alay po. Famanuia yay mat ilato uma may lungaw penga sa failangan le fiafi. Famanuia fay pese malaw tala awe may sala ang alue. Famanuia law tala mo le fiafi. May so nay matua. Oso matau fafine. Ono matau fatisia le po. Ko ile vi inga ya te ono lo swafa Yesu. Alalangan fanawa le tua. Amen. Alalangan fanawa le tua. Amen. Lunga lo ao. Tasiru atolu. To God be the glory, ever and ever.